دم باش تماشاوان تلفزیونا روجاواج برنامه روش و بیر ريز وسلاوي من بوا وبو مهواني مي ريز دارجي هنا مجرى خلقا برنامه ما ايرو لسر بريارين او جزاين لسر دوزا كوباني نا ياساينا ده چارچوبا في مجاري دو بن سيوانا في سرناوي دا امي مهواني خونا گرگشه بکن لسر روشا سياسي ابوري و وسر دمه دا دماكو روشا كوباني رودا وكت روشافيدا هروسا جي لسر تفجر وبزافا سياسة مدار كرد صلاح الدين دبرتاش وهوالي وين دي سالة 2014 هندا اللي ديجي سينو دار كرنا باجار كوباني عليه ريخستين داعش تروریستا هروسا امي مهوان خورا گنگشه بکن لسر وان بريارين نايا ساي كوج عليه دادگها تركيا دركتن بريش خوام مهواني مجي ماموستا روكان احمد افسروك عتفدمي ماموستا بخيراتي هروسا جي شخواج المانيا هالبستفان ونيفيسكار غولستان كان يرش دريا سكايبيرا وبجداري خلكي بي ام بيجن غولستان صباح بخير بيت وخيراتي أخيرا دربي سلام الرئيس جبو روجاواي كردستاني جبو برخدانا بالرومت بريا تلفزيون واس سلام الرئيس جبو حميان دستخش سباس بله أمي دسبيك إذا با بريز روكان جبوكو تماشافان زانبن أو دوزا كوباني جبو بوشي او سياسة مداري كرد صلاح الدين دمرتاش هذا قرت ام دخوازن وسا انك داناسينك لسر سدما دا ذكرنا بريز صلاح الدين دمرتاش وفيجين كو علي دادقها تركيا بدر كدي شو ام دخوازن وسا او بوير تشوب دسبيك سلافوريس شبونا تماشافانان وميفانين و بريكو ام دس وخابكن برسوا برسفي بدم يرشين دولة تركيا ياكل سر روجاواي كورساني جارة كدين يرشين كو لسر جلس فيل هاتن شكرن كسين شيء كتين را سرساغي خازن شمالباتي وان را و جبريندار را شفايت خازن براستي جزاين قرتنا دمرتاش وهفالي نوي براستي قالك جرينجا كي مروف دما 2014 بقشتي استا روجلاتا نافين وبتيبتيجي تركيا دا كدما مروف بقريدست ودمين روشا هي تشبو كي لسر كاربو كي ام حركزك زانن كو بري إيريشا كل سر كوباني بكرن لسر جهندي هاتكرن وردا انجام قرتن إيريشي سر مسل هاتكرن دروش شبكة دا قال مسلة كتناغة تنقاسية كقالك مزن وحمي نرخين جواكي ين كافنار حمي هاتن شكاندن لبرشافي دنياي وبيكو اف نرخ ايه جواكي بون پشتی ورا ایرشین کو لسر شنگاله هاتا کرن گل شنگاله یکو پارزوانین و پیشمرگه بون و جیش عراقی بون اونا مروفگانه بیجه خلال شبکه دا 5000 جن گج زاروک اختیار کتنا دست داعشی ایکو قتل عامر روما اویاجی البرچاوی دنیای بو و ام ده 6 سالك وهذا جيان دكن كي ام ده 6 سالان قرنا بيستو يكان دا جيان دكن كي لبرچاوين دنيا افكم كو جهات نجيان كرن و كاتشو جنين شنغالي بونا جاري ده بازار ده هات نفروتن بيكو كسك دنجي خوبك ودا انجام قرتن ديروكا 1400 صالي بري فغراند ده فغراند ده سردما ده قوناغا نوجان دا آيو جارة كدين أفناد فردا أنجام قرتن يعني ده مسل داجي أنجام قرتن كسك بارزوان في جواكي نبا و دشنغالي داجي كسك بارزوان نما كي خوفاك شاندن لهمبري داعشي ولو ترسك ولو هاتبو دامزراندن كو ترسك أو قسقا مزن كي كسك نكاني لهمبري
داعش ساوە کە پڕ مەزن گرتبوو کەسێک نکارێت هەمبەری داعش شەر بکێ و لە هەمبەری داعش مرۆڤ نکانێ ئەنجام بگرێ ترسەکە ڤێرەنگی هاتبوو ئاواکردن پشتی وێرە مرۆڤکانەی بێژێ ئێریشی سەر کۆبانی کردن دەمەها نەهاندا ئێریش کردن سەر کۆبانی لێ di کۆبانیدا پارێزوان هەبوون پارێزوانین civakê hebûn zanisteke civakê hebû wê çawa xwe biparêzê parastina xwe radestî destladara nekiribûn destladar nikarin civakan biparêzin ji bo newê jî Kobanî da êrişên ku li ser cihên dî hatin kirin ê Kobanî cuda bû ya dîn di sînorê Bakurê Kursanê da bû Bakurê Kursanê jî rêxistinên heyî partiyên ku heyî kesetên siyasî yên ku zanista parastinan cîranên xwe û destekdayîna cîranên xwe da bûn mirovkanê bêje Bakurê Kursanê de va hebû ya dîn dema ku 2014 êrişên ku li ser Kobanî hatine çêkirin dewleta Tirkiye di nava alozîn ku li hemberî civak rêxistinkirina civak li hemberî rêber Apo yê ku her tim pêşneriyên wî ku ji bona çareserkirina pirsgirêka Kurd hundirê Tirkiye da û eviya we bibe sebeba pirsgirêka Tirkiye jî bê çareserkirin hem di warî siyasî da hem di warî aborî da hem di warî leşkerî da hem di warî civakî da wê va pirsgirêka bê çareserkirin heger ku pirsgirêka Kurd bê çareserkirin wê demê nîqaşên vî rengî hundirê Tirkiye da hebûn û partiya wekî partiyên Kurd mirovkanê bêje hêz bû ئەمێ ji bo Misir mamosta Gulistan jî em gelekî ne ana wek çîrok hat gotin wek ew rewşa leşkerî rewşa mirovahiyê rewşa berxwedanê li Kobanê wisa ji hinekî ji temaşevanan hat xuya kirin mamosta Gulistan anha wek mamosta روکن روشا کوبانی روشا سوریه روشا عراقی بشوازی کی پختا وسا جماره شروع وکر ابدکارم بیشن دوی هیامی دا روشا ترکیه جعلیه ام بیشن سیاسی هر جعلیه آبوری و هم جعلیه او دانستاندن کدنا برا تفجر آزادی و کردان و حکومت ترکیه را دوی او روش چو دوی هایی میده بکارن لکی سر ایسان دوباره مریا تلویزیون و سلابو ریز جبو تماشابان و جبو گلیمه روجاوای کردستانی او ایلیشین ترکی کل سر روجاوای کردستان داوی پیکاتن ام شرمزار دکن دیسان و ام برینداران را سرخوشی دخوازن شهیدان را ام بجنا خال بروانده تاوینن نه رزدار رو کنجی هنکی شیروه کر یعنی دما کمرو براستی جی بکبه یعنی سیاست ترکیه یعنی دوار اخلاقی دا نها مروف بخوا هر دولتکی هر ولاتکی گوری نورم مروفاهی اخلاقکی سیاست هیه یعنی نها دما دنیری ترکیه دا ادی ترکیه چه دیگه نکاره لهمبری وینا گلی کرد برکو گلی کرد لسر اساس اخلاقی کی برخواددن یعنی تو ایرو روشا ترکیه دبینی نه عالی سیاست دا نه عالی داده دا نه عالی آبوری دا نه عالی جیانی دا yani jixwe bingehekî hatibû darzand yani riziyabû lê ewa siyaseta AKP û MHP ev tebahî yani ser û binê hev kir ji bo îro meselen niha li rewşa Tirkiye dinêrî ne tenê ew gefên ku li hemberî Kurdan dixwin an jî yani gelê Tirkiye ku di tebahî Tirkiye da îro vê siyaseta riziyayî ku AKP MHP dimeşîne li ser gelên herêmê êdî her kesî fêm kiriye ku ne tenê hemberî Kurdan e
لامبري حمي جلانه بنرن بيشيا كوباني يعني داعش تماكو او هيزن تاري دركة الأوروباي از بخال أوروباي دجيم يعني بالدست داگر كران عنجي دست قابيتاليستان اف هيز با اوايا كي در خستن خواستن بي هيزي بشینن سر گلی کرد همان دمی دا خستن نا باکوری کردستانی جی نتنی از بیجم باشور و روش آوای کردستانی اما گلی کرد خواه خستن کربو یعنی تشتی که وان حساب کربون تشتی که وان دابون برچاوی خواه دگوت ام ببیه زاتاری یعنی وینا گلی کرد اف سکنا گلی کرد یا 40 سالی ایدی خور رابر کریه امی به زاتاری وان بشکینن خوله راکن لی دیار بوکو ویگلی خواه چاره خستن کریه دماکو داعش چتین داعشی آبتن سر کوبانیه اوهیزا کو خور خستن کربول باکوری کردستانی یعنی او تیلو او سینورین کو دولت اوروبی اجی دولت داگر کرد دانی بو او گلی کو خور خستن کربو او تیلو او سینور همو بمپی کرن هواریا گلی خواه هواریا براین خواه جبر کو روج آوا و باکور همان جیه همان ولاته دستی داگر کرا هاتو یعنی دالی روجاوای کردستان و باکوری کردستان دا مروین هبن براین هبن ویا مثلا او ترسا سیاست اردوغان او دستلاتاری او گفخوارن او ظلم نکار بو بینه بن پی بکه جخوان هاتو ایرو بنیره هاربون و ایریشا دولتا ترک آیات سر روجاوای کردستانی هیجی بردوام دکه در دیوان گران ریخستن بوینا گلی کرده یعنی او هشمندیا گلی کرده ایدی گلی کرد یعنی بخواجی زنم گلی کرد نتنی ور بتاکه کسی یعنی بلکی هلوسته کی تاکه کسی نینه ابیدی بیگلی خوار ریخستن کریه یعنی دولت ترک جی از بیجم دستلاتاری AKP و MHP و آوائه که بکری بسدان دیمن و تلویزیون المحمیه تماشا کرد چاوا تکیلیا وان به چتین دایشی را چاوا چتین دایشی دانین پرورده دکرن چاوا بدشاندن سر گلی کرد باش روجاوای کردستانی یعنی گلی ترکیه جیب دید اوروبا جیب دید ما مستلم بله ما مستلم انا وك بيونديدنا برا دولتها ترك هذا جركر ورخصنا داعش ده وحموشتين كورجايرو بسرفا علي راقاندي وحتى بالجكرن و از بهورن بركي ولاتي اوروبا يجدوي كده جهاوي باوريه لي برستيكرن بتفيكو كو باجاري كوباني هاتا تشارشو وكرن وكم بيجن علي رخصنا داعش علي دان بيدانو بيشتغريا دولتها تركيا جبو رخصنا داعش يجي لي وك اوروبا وك دولتين روجافاي الهمبري في ليستكا تركيا بيدنبو يعني ويدم البنيري مثلا 25 سال وسي مهن ربري جالي كرد خديه فكرة كو إيرو روجاوای کردستان دا شورشه که آواکریه 25 سال سي مهن يعني تجريته كي مطلق لسر ربري جالي كرد يعني دنيا سي بي تي مثلا او سي بي تياكو دبيجه از نايلم مافوره بن بيكرن از نزدا بيا بشوبينم از يعني نايلم تبي بيا بدن مايه يرو تجريتا كل سر ربري جالي كرد تمشاندن بنا همي بهوا گريداين انها دولة اوروبي پرگالا کاپیتالیست جخوا بدستی وان ولات ما روجاوا و باکور جهر دما کو کرن چار پرچه باشور و روجلات
يعني لیستۆکی وان هێژی بەردەوامن نابانا دزانن فکر و ڕامانên سەرۆک ئاپۆ ئیرۆ شۆڕەشە ku li Rojavayê Kurdistanê pêk hatiye hemî gel modelekî dünyayê re bûye modelekî yani ji xwe ji bo wê xwasa bêdeng dimînin. Mesela dema ku Daişê êrişî Rojavayê Kurdistanê şengalê kir, dema êrişî Kobanê kir, gelin Kurd yên Ewropayê û dünyayê yani 24 saetan di nava liv û tevgerê da li Ewropiyan re digotin ya Daeş çeteyên Daişê ev hêzên tarî bin navê İslamiyetê de êrişî welatê me dike bawer bike wê rojê jî bêdeng bûn îro jî bêdeng e yani em ji xwe bendê ninin ku ên ku welatê me dabeş kirine çar perçe ew ê îro li rêya heqîqetê de ji xwe em tiştekî wer bendê jî ninin lê tiştekî heye rastî dîtine. Yani îro ez bêjim dewlet nebîne yani pergal nebîne jî gel dibîne. Yani gelin Avrupa'yı îro bi sedan ciwanên Avrupa'yı berê xwe didin Rojavayê Kurdistanê dixwazin biçin li wê derê wê pergalê wê xweseriyê wê modela ku gel bi xwe rêve dibe yani xwe re mînak digin ji wir hêzekî heye lê bêdengiya ku îro tevgera azadiya Kurdistanê wekî min di serî de jî got çawa rêberê gelê Kurd rêberê xwedî ew felsefeya ku îro Rojavayê Kurdistanê xwe bi rêve dibe dizanin yani ev felsefe ji ku derê tê ev jî dijberî berjewendiyên wan in dijberî ku ew plan û çînîtiya ku ser da xwe pêş ve bibin li ser xûna gelan xwe mezin bikin ser da meslahetê xwe bikin. Belê belê ji bo wê neku heqîqeta viya nizanin yani ji min te baştir zanin lê ez dikarim vê bibêjim êdî Ewropa jî êdî dewleta dagirker jî ev ya baş ne wekî sloganvariyên dibêjin yani beş ber ku mînak de ortê de ye îro gelê Rojavayê Kurdistanê yani 2014 da ew şerê giran ew berxwederiya herî mezin raberî dünyayê kir û çawa xwe rêve dibin ev ya hemî mînakin yani çiqas nas çî nekin lê vê heqîqetê vê rastiyê dibînin mamoste. Belê mamoste. Belê berêz Rokan bi rastî jî dema ku mirov wisa rewşa Kurdî û Tirkî wisa şirove dike û werbêj dike cana bigotin tê te xuyakirin ku Erdogan wek kesayet metirsîka wî ji serkeftina parêzer Selahattin Demirtaş heye wek parêzer wek siyasetmedar gelo takîja radeyê wisa rola kesayet Selahattin Demirtaş di aliyê siyasî de hebû Tirkiyeyê de ta ku ev metirsiyanekî ev sawgirtinek li ba kesayeta Erdogan çê kir. Rêz Gulistan gelek mijar hanîne ziman ku rewşa Tirkî û gevxwarina ku li hemberî hereketa azadî û hereketa azadî gelê Kurd hanî çi astê ku dewleta Tirkî metirsiyên xwe bide xuyakirin. Selahattin Demirtaş kesayetekî tenê kesayet nîne civak e civak temsîl dike siyaseta dewleta Tirkî û kesayeta Erdogan da ji hêza civakê tirsek heye destladar dema çima ku eger civak xwe birêxistin bike hemî gelên ku Tirkiye de jiyan dikin gelê Kurd gelê Türk hemî gelê ku di hundirê Tirkiye de jiyan dikin dema ku her kesek bi ziman çanda xwe siyaseta xwe birêxistin xwe birêxistin bike ku eger di sistema destladarî da velatî heye wê demê wê tirsek jî hebe ye ji ber ku Selahattin Demirtaş temsîla civakekê dike civakekê birêxistin dike nûnerê civakê ye dengê civakê ye dema ku civak dengê xwe dide Selahattin Demirtaş dengê civakê Selahattin Demirtaş xurt dike ji ber ku
صلاح الدين دمرتاش شخص خوانينه كسيات خوانينه إيروجي كو أجرت دزندان ده تعداد جهكرن زيدتري تشل صال حكم لتابرين نو كسياتك نكسياتك كسيات فينا قلكي فينا قل إيرو تي محكمة كرن فينا قل إيرو تي دادگه كرن فينا قل إيرو تي جزا كرن جبركو صلاح الدين دمرتاش دمكو ريفابربو ريفابري قالي كرد باكري كورساني دكر ودمي إيرشين كل سر رجاوي كورساني هاتن وداعش هندري تركيا دا دهاتا پرورده كرن ورحت داعش هندري تركيا دا رحت جريا ودمي علي قربو علي قري داعش بو وجبونا كو كانوا به سيستما كو د باكرو روجلات السوري دا يانجي د رجاوي كورساني دا هاتبو آواكرن حلوة شيني صلاح الدين دمرتاش بتواهي فينا قال لي خو كلام بو كلام جيرا استنكر د کوبانی دا مروف کانه بيشه وكي وهاني زمان كو چار آلين کوبانی هاتون دور پیچ کرن ج ملي داعش دا ج ملي دولتا تركيا دا حميم مل هر چار مل هاتون دور پیچ کرن لي اف دور پیچا چاوا هات را کرن چاوا کوبانی بسر کرد باکوری کورسانه گلی کرد یه باکوری کورسانه بو خلقك جمروان کی او سینور ناس نکر او تیلین ریسای ین کو دنابری گلاندا دابونا آواکرین کو اف گلانا جبدو قد کربون 100 سال سرا در باس بوم با آواکرنا نتو دولتان اف سینوراش بونا گل آواکربون لی وینا گل مروف کانه بیشه اف ناس نکر جبونا ویجی ترسک مزن دا آواکرن بری کو ایریشین داعش لسر باکوری کورسانی روجاوی کورسانی چه ببن دولتا ترکی به ریوبریا کوبانی را وها هات بگوتن دری مش بونا و فکرنا که هگر ایریشک سر ودا هات جبونا و ام قامپا آواد کن جبونا که گل روجا آواد درباسی ترکیه ببین اف زمین آوا کرد لیدما کو دید کو برخودانی مزن چه بون دیدن کو باکوری کورسان دستک دا روجاوای کورسان دستک دا کوبانی و اویا هیچ کو دو دنیا بلا گل دنیای جی پشتگیری خوش بونا کوبانی بده آوا کرن روجا کش بونا کوبانی هاتا دیار کرن ده آستا جهانی دا اویا دختک لسر دولت نافنتوی کر کی داعش خطرش بونا حمی گلان کی او ناجی نلقوا حسابي اردوغان بريخستن كرنا قال وب دستكدارينا قالان ديتنكو وكوباني رزقار به وانا و تشبكنا هيشتكو بيشمرجه حتى درباسي كوباني ببن وانا حمي ترسا اردوغان بو جبركو د کوبانی اصلا بو جهن کو يكبونا قلان فينا قلان لكوباني بو يك يادين ترسا هري مزن مروف كانه بيجي دورة جنان دنافا تكبرنا داعش دا رولك قال لك مزن بو ارشك مزن بكتا سر ملين جنان كو دست جنان تك چوينا داعش يا كوبو كابوس سرسر يجواكي تك برنا داعش كي داعش دقوت كو دست جنان كو اگر بما كشتن اسناچ مجنته براستجي و شهر جنته كو كابوس سرسر يجواكا و خطريه هري مزن هاتا ديتن حساب اردوغان يا كودرت كتر غاندنه کوبانی چو هاوی تک بچه حساب اردوغان تک چو یادین 2016 دا باکوری کورسان مروف کانه بیشه برخودانه که به هم پادام شاندن ما مستر كان برك مش بير نك دوي هيا دوي دمدا او صا بروجيك اشتياني جي هبو تنابرا تبقى ازاديه وحكومه تركيا دا تنابرا وقت صلاح الدين دمتاج وك سيتك رولاي دوي كي جداي هبو راسته افجي يعني وين دمي افجي نلقور باورين اردوغان بوكو اف بروجي اشتي هري سري دمكو اشتي كودندري تركيا دا باتا افاكرن وتيبتيجي رولا سركا يا ريبر ابو بو كي هبديتنين كو بريز صلاح الدين تمرتاش بروين وقال لك باريزرين كو هبون هبديتنين كو ريبر ابو را تشدكرن
و جبونا ترکیه پروژین کو هگر کو با پروژه بسر نکوه و چه خطری جبونا ترکیه وره ریبر آبو دست نشان کرن 2015 2016 اف دست نشان کرن کو ایرو فلاکتین کو ایرو ترکیه تن جیان کرن مروف کانه ریبر آبو چاوا 2016 دا یا 2015 دا آنی زمان ایرو فلاکتین کل ترکیه تن جیان کرن شری کو تی جیان کرن نکوکین کو دنوا جوالکان دا کورد به شری کل پاراستنا مدیا تکرن ایریشین سلاحین قد خکری ین کل لسر پاراستنا مدیا تنکرن برخدانیا جوانان کی ایرو الهمبری دولتا ترکیه آستا که هری بلنده دولتا ترکیه مروف کانه بیجه 2016 پشتگیریا 2014 یا داعشه 2015 پروژه آشتیانه یا کوریبر آپو پیشنهادی کری پیک نه آنین 2016 دندری ترکیه دا فلاکت این هات نجیان کرن روزا ایرو مروف کانه بیجه پشت 2016 شوندا دولتا ترکیه بروجیر هات ایرو جی تلفزیونی باکوری کردستان ده هات ندیار کرن کو حتی نیروجا ایرو پارتیا یکمین AKP بو پارتیا دویمین دنگ و گلک هاتنا وندا کرن ارتاق پرسکریکین جواکان چارسر ناکه هر دچه کورتر دبه جبونا وشی مروف کانه بیجه کسایتا صلاح الدین دمرتاش خطریه که جبونا اردوغان دده آوا کرن جزاين كو نمعقول مروف كانه بيجي محكمة نياسايي كي باريزر بلا كانوا بون صالون ترك بكرنا بي باريزر انجي بريارك فيرنجي هاتا برين براستي موقفه يعني هلوستين باريزران هم باكوري كورساني دا دستقداينا و باكور روجلاتي سوري بالسدان باريزر كانوا بون دنجي خوا بلند بكن ببيجن ام في هلوستا پاریزرین باکوری کردستان دستک دکن و اف نیزکبونا دولتا ترکیه دادگاه دولتا ترکیه جی ام شرمزار دکن و ام پشتگیری خوا جبونا صلاح الدین دمرتاش و تبایی حوالی لید دنه دیار کرن اویه جی هلوستا که گلی کی ریزدار بو و هینا جمعت خواستن کی امکانه بن و استه بلند بکن کی راستی او بریارا پاریزران وکشینا واج دادگاه أبايا وك ويركيك بو وك خباتك بزافك ويركيبو دجي دادگاه تركيا كو دادگاه تركيا دادگاه سياسية بريارة دادگاه تركي بريارين سياسيين سياسية ندادورين لا حقوقية جبونا ويشي باريزران مروف كان بيجي يعني رغم كو دولتا تركيا أو قصا دواري شري تيبتا لسر جواك دايما شاندنا ليه هالوسطة باريزران هالوسطة قال لك قدر بلند بو كي فا بيوستكي دستك جبونا هم نافنا تويدا وهم دجير أستا تركيا دا باريزرين تركي ينكو راستي دربك قانون دمشن ينكو نحقي دكن ايكو بعدالتي دكن بيوستكي وجدانا وان اف تركندنا في صالونه بيوستكي تاثير لسر باريزرين تندري تركي ما وسا ركان بتخازب تشكي وسا بربشاف ربين كو دحمو زاغوني وقانوني الدنيا ده ويحمو ولاتن ده كو جمافي مروفايا ولاتين وي ولاتي كو لهاف بجيفن و خو بيشاندان كرابن لديجي برياركي بو كسكي بو روشكي دما كو دركتن سرهلداني وخو بيشانداني بو او دور پیج کرنا بازار کوبانی تاني وصابو ليه بريارة دادگاه تركي برياروان سر صلاح الدين دمرتاش وهواليني كو او بيشتغيات روستان كن قي مروف برستي كرن قالوا بلتي كرد بلتي كوباني قي بلتكي ترورست بو تاقو بيشتغري جهاد كرن بلي امهر جم بامستا غولستان خانم غولستان كان يرش براسي وك تجباكوري كردستاني وروشها باكوري كردستان بهترين جي بيت تبقي تماكو برستيكر تميشي قالوا بوتشي رجيمات تركيا او رجيم دولهاف هي لشكري وهم جي اي سيفيلي اي تركي كو دباوريا وادا يعني جي د بيردان كوان تنيا چارا سر کرنا پرزگیری کا کردی باوریت بوچه يا نهار رزدار رو كان نقطة جرينغاني زمان بفيفا جريداي
يعني اف دادگهین ترکیه انجی دوزا کوبانی اف جزاین کو اجری برین کردان را پیشنگین کردان را این کو جبو آشتی جبو جیانه که رومت جبو جیانه پیشروژ گلان برخدانه نه گره که ایرو سروکی AKP انجی سیاست AKP و MHP yani gerek ebnavarın darazlandın. Bunun nam mesela Kubani da yani dadgehin Türkiye siyasetmedarın Kurdan ra بسدان 400 سال 408 سال جزا برین ایکو لباکوری کردستانی دا سردما داعش کوبانی دور پیچ کرد یعنی ایکو بو سببا مرنا در دور پنجی کسی اردوغان بخوبو یعنی لبر چاوی تبایی دنیای لدیلو که لبر روزنامه‌وانان گوت کوبانی کت او دکبه یعنی دوردا ve siyaseta Kurdan peşengin Kurdan dit ku çıkas tiliye Erdoğan tidaye ku çıkas peşkiriya Daesh dike ku çıkas ev Daesh bir xistin dike dixwaze li dere bixine Serhatin Demirtaş u ev revebrin Kurdan li dere got Kobani nakeve tüye bikevi jixwe serkettina Kobani tekçüyüna Daesh'e lüdere jibo Türkiye jibo siyaseta anji faşizane AKP ve MHP bu birine ket verdili var. Yani ev doza Kobani doza ku bedat be yani hak ve hukuk ev cezayı ku jrebeberin geli Kurdra دسریدا رزدار سلحتین دمیرتاش راحت برین اف جزا اف دوز نه دوز تا که کسیه دوی مروف به وی شکلی بگیره دست یعنی دست کفتین روجاوای کردستانی او تکبرنا داعشی لو درش آواکرنا و شورشی لبر دل AKP و MHP لبر دل این کو ایرو لسر خونه گلان خواه مزندکن و خواه دنجیان کرن bu birine ket berdili var. Yani Lauraji em dibinin pişti bu 5 salu seme ev tecrüte kulser riberi geli Kurd bu avaya ki yani be hukuk bu avaya ki be dat çağa irote meşandın yani ev xıtmandına siyaseta Türkiye ev xıtma ev tekçüyüne siyaseta AKP ve MHP yani İro mırov dema kule aboriya Türkiye denire yani de Ali Ernigeriye da Türkiye velateki ne kharabe velateki yani ava khoya Bahreyn khoya gerek devlemendiyin bin arde ve ser arde velateki brasteji dema hami Ernigeriya Türkiye tabi Kürdistan'ı bigrin dest ku İro her perçe bindeste wandayı çima roj bir roj tektiçin aliye siyaseti da tektiçin aliye mafi miruvanda tektiçin aliye abori da tektiçin aliye ezbejim de qada nabne tevi da tektiçin ev mesele çiye mesela ku İro lehemberi gele Kurd hammi derfetin Türkiye derfetin siyaseta AKP ve MHP lehemberi vina geli Kurd çawa em ve vine baqadinin yani berku ev zanın tevgera azadiye besedan beriya via bes yani dibejin 29 serhildan ve demamrov diroki rasti ve kole besedan demamrov diroka peşiya cumhuriyeti binere serhildana Şeyh Abdullah Nehri bigre hatta ni serhildana Simkoy Şikaki bigre peşti cumhuriyeti ji besedan peşiyawi u peşti besedan serhildan rabun ve faşista mejiya faşist tek birin dema ku ditin ku ev vina ku iro leher aliye Kurdistan'ı da
فينا آزاد فينا كج مروباهي را خدمتي ديكي جيجلان را خدمتي ديكي جبو حمية وقالي كل سر أخا مزوبوتاميا إذا جيان ديكي دما أفتهلو كديد يعني سياستا ما بي وآكبي هاربون يعني اف جزايكو إيرو ما مستقبلستان بس تاني برسك أنا دم قال لك مرة نما عم دخازن أنا وك الأوروبا أو سازين حقوقي أو سازين باريزران سازين مافناسان سازين مروفان أو سازين مروفهي كو ريخسنين مروفي الولايات الأوروبا كو شغلاكن والرولوا باشا يد عليه بريارين أوروبي دا جواك أوروبي بقشتي دا قالوا أم بيجين أو تفجروا بزافا هم جا علي كردابا قالوا تشكي وصابوه لديجي بريارين دادقها تركيا جو خد ما مست نهاوكي من جود دبي تشرشوفي دا حميها بقريدينا قالي أوروبا يجي دادقها ما في مروفانجي دولة أوروبا يجي في جزاكو إيرو لسر نابي دعوة كوباني جي كردان را هاتيه برين اف هلوستكي بمروفاهي يعني اف جزاين سياسية اف جزا جالي كرد را هاتيه برين يعني جالي أوروبا يجي روجنامه بانين أوروبي دنبيسين باواكي بشتي محکمه 16 گولانی اف جزای 408 سال جزا جریبه برین کردان را هات برین وانا herkes de Ali herkesi de dizanın evya davaki siyasiye neku Selahattin Demirtaş buye sebep ku derdora penci kesi yani ya ورجل من روزنامه که اروپی دا خوانده بو از باور دکم نه روزنامه نه بیرامن گوته بو ای کو وره دارزانده نه Selahattin Demirtaş'ı hevale nümine gerek Erdoğan وره دارزانده جبر کو 20 ساله Erdoğan لسر گلی ترکیه yani لسر گلی هرمه بیدادیه کی به حقوقیه کی زیده دایم نشاندن و بشنگی جدای شرکریه yani ev مرنین کو لباکوری کردستانی چی بون جبروان مرنن جبروان بو یرن gerek Erdoğan بخواه داد کرد yani Avrupa جویا دزانه و گلی Avrupa جویا دزانن گلی Türkiye جویا دزانن yani ev mesele ki dad cezain ku رهبرین سیاستین کردان راحتیه برین دالی هر کسی وقتی خویا کرن کو اف جزا نجوان راحتیه برین اف جزا جگلی کرد راحتیه برین اف جزا پیشکتنا گلی کرد راحتیه برین اف جزا ایرو پیشنگیا کو گلی کرد تنی نه گلین کو دهرمی دادجین لهمبری فاشیستا AKP و MHP diyar dikın ku ev ceza jwana hatiye birin. Yani ilo tilgeli Avrupa'ya bineri yani lehemberi tüdübeji Tayyip Erdoğan herkes derece fekha başladık şimdi. Yahu dübe diktatore kiye lehemberi vina gelen, lehemberi peşketine gelen yani tehlike ki gele ki mezine. Yani tünhala Avrupa'ya geri Avrupa'ya tabayı Avrupa'ya bineri. Yeki ku ba avaya ki yani başı iktidara AKP ve MHP faşizane ku ilo ser heremi ser geli Kürt servi geli heremi demeşandın ve hazaran akademisyen Revşenbir liber zulma AKP Rabyana hatine Avrupa'yı yani evya idi xatmandına AKP hatiye. بله گلستان خانم دم ببورا دم نما كم بويا از گوترک بگیجم ماموسه yani ایرو Türkiye جبرچیان دمره باور بکه enflasyona 1 euro buya 30,000 و nizam çıkas peri Türkiye yani ez dibiya da bakadinem eğer AKP به şekli biçe ve salaki dini gel jibirçibune bimre. Bale. Yani proje bi sedan gelin Türkiye dinavda Kürt u gelin din bere xadidin Avrupa'yı.
جبر والظلم AKP جبر برچیبونه یعنی او برچیبونه کو او اکونومیا کو اقواسا تکتچه جبر چه سدمه جبر شرک لهم بری گلی کرد دمشاندن یعنی از کرتاسی بویجم پرگالا AKP پولیتیکا AKP و دمکی پر کرده ایدی سرو بنه هبه ایدی جاره کی دنه اوی در روپلین دیرو کی دجنین خویا کن اوی بشیر مزاری ورن خویا کن بله برز ركن ام جاردي التفكرن انها دم هندك ما براسيم بقشتي داوي دبوريات اف چالاكين كوچيد بن اف بزاوان كوچيد بن چيل اوروبا الدرب بيان چي لرجوفاي كورساني بالباكوري كورساني بو فان بريارداين كو هاتن كرج علي دادگها دولة تركيا السر برز دبرتاش وهواليني قالوا اف بزافينها اف چالاكينها جيهو قرتن دكار بيجن تستا ويت تشتك قزنج شي بي باندوري البريارة أوروبية الجواكا أوروبية ويبكي قولي نحن ترى من تشالكين كوتين كرن تشالكين بنرخن لي أسطوان بيوستي هنا بلنترب بي فينا قلان قاني حمي تشتان تيك بي كي بالصالانة قالي كرد لسر بيانا وقزنجين كو تشالكين هم سياسي هم تشالكين خبي شانداني إيكو جواك رادوي قزنجين قال لك مزن دانا مشاندنا ليه قال لي كرد قال لك نكبه في أوي ودوستين وي يعني قال لي كرد ودوستين قال لي كرد نكبنا خلقا سيستما كو شريط هيبتي كوتي مشاندن تشالكي وي تفايدة نكن يانجي وي بريارين دادگاه ندنا جوهرتن أبيا تشتهي شرط هيبته الهمبري حمي هيزا جواك تمشاندن وأبيا تنينا إيرويا نجبونا بدوزية بالصالون بباوري تشينبي بالصالون تمشاندن سرهرداني قال لي كردجي وكي بريز جولستان هاني زمانجي نتني بستونه بالصدان كومكوجي سر قال لي كرد دانا مشاندن اللي قال لي كرد يك نشويه هر قال لي كرد برخدانيا خو بالسكنه خو بريخستن كرنا خو بالسياسه الروجانه يا كل سر و مشاندن ببارستنا خو قال لي كرد قال لك دسكفتين كوب دس خستنا وقورين هيراندنا من هجر كو استا تشاركين خو هم دروجاوي كورساني دا او بتيبتي جد في شنكتيا باريزراندا ام استا خو بلند بكن دباكوري كورساني دا حميد دوستين براستي جد الخازن آزادي ديمقراطية وكهوية لدشي عدالتنا دوستين كردان دهندري أوروبا دا تاني قال كردنا دوستين كو إيرو زانستا دولة تركيا ياكو دولة تركيا براستي جي بشتگيريا تروريست دكي قال تركيا بشري كوتي كرن أبوريا ويتيك بريا دزانستا فيدابن كي لهمبري دولة تركيا ياكو إيرو لسر قال كرد دمشاندن ليه أف تسيرار لسر تواهي جلانا بعدالتيا لسر تواهي جلانا باريزرك هجركو ببيجي از باريزرم باريزرم ما فين إنسانانم ترك بي كرد بي أوروبي بي جنسي ويتش بي برابي أولا ويتش بي برابي هجركو نخدي هالوست بالهمبري بيبرياري براستي بيوست كيد وجدانا ويدا مروف لكولين بكي جبركو إيرو أف كسين كو إيرو تينا داد جهكرن بحزارا بمليونا مروفاتي خلاص كرنا لهمبري حمي كريارين داعش ينكو لسر جلان ببو كابوس أو نا تكبرنا أو بردار رشكو لسر سري جباكي خواستن كوم بكن او پردار را کرنا گل درخستنا روناهیه جبونا ویجی وکی رزدار گلستان گوتیجی یکو بیداد گه کرن آنها پیوست اردوغان بی یکو داعش خودی کر یکو پرورده کر یکو درباسی موسل کر یکو درباسی شنگال کر یک درباسی روجاوا کر اردوغان بخواه پیوسته کی گل ترکی بخوشی ابوریا کو ایرو ترکی جاند که سبب شرانه سبب کو 24 ساعتان جبونا شران اف ابوریا ترکی جبونا شران تیب کارانینه نکه خدمتی جواکه پیوسته کی گل ترکی جی بود سری دا جنو جوان گرگه پیشنگتیا ببدن مشاند بله ما مستا کارو باره پاریزرن روجاوای کردستان
چاواد نرخیه براستی بتایبەت جی سەر بریاری مرۆڤ کانێ بێژێ هەم ji بوونا rêber apo ki bi sedan derketin gotin em parêzvanên rêber apo ne û hem de jî doza Kobanê da çalekî ku dane meşandin rola wan gelekî mezin e derfetên wan hene ki Bakurê Kursanê parêzerên Bakurê Kursanê mirov kanê jî bin zexteke mezin da îro jiyan dikin lê helwestê wana gelekî qeder bilind bû pêwîst e ki roleke hîn ji vê mestir ki bilîzin ku rastî parêzer bixwe gereke çi bikin parêzer gereke helwesta wan çi be li hemberî biryarên ku derketin hemberî leheqiya ku çê dibe li hemberî bêedaletiya ku çê dibe pêwîst e ki di asteke bilind da û taybetî jî di pêşengtiya jinên parêzer ra jinên parêzer gereke roleke gehîna mestir bilîzin û hemî parêzerên Bakur Rojhilatê Sûrî gereke roleke gelekî mezin dikeve ser milên wan بله رێزدار ڕوکەن ئەحمەد هەفسەرۆکە تە دەبێ ئەس gelek te spas dikim got beşdarî vê xelekê bê spas dikim Arwisa jî mamosta nivîskar û helbestvan Gulistan Kanî Reş ji Almanya diriya Skype mara bû gelek spas bû te jî Gulistan Spas dikim bi rastî dem Kurd bû mehê dikarî bû bi rastî li ser van mijaran mirov bi saetan biaxive neqeder lê mixabin dem Kurd bû spas dikim em ê berxwe bidin em ê hemberî faşîzmana Tayyip Erdogan û MHP wê gelê Kurd wê vîna azad wê berxwe bide ew ê ser bikeve spas dikim silav û rêz بله تماشاوان تلویزیۆنا ڕۆژاوا بڤی هەوای مکان داویە خەڵکە بەرنامەیە خۆی ئیرۆ تا مژارەکە درم هێوانە دن بمێنێت خێر و خۆشیێدا گەلک سپاسم